Il-kriżi tal-qtuħ tad-dawl mi qed tirrifletti xejn sabiħ fuq il-gvern ta' Roberta Bela, ftit ġimgħat biss wara illi kien elett mill-ġdid. Tant illi kien imississa lill-eks Ministru Laborista Rodrik Galdes li ħareġ jattakka l-Gvern Laborista dwar il-kriżi li ħallet ħafna negozji, familji, tfal u anzjani ibatu għal ġranet sħaħ mingħajr dawl f'temperaturi li laħqu sħana rekord. Fil-fatt permezz ta' post fuq il-medja soċjali tiegħu Galdes qal li fi gżira żgħira bħalma Malta u li għandha ħafna sfidi li ppjanar huwa ħtieġa fejn saħansitra spjega li jenut li toħlom b'Malta tal-2050 għaliex l-ewwel il-gvern irid jiżgura li qed jibni Malta li taħdem illum. Fil-post huwa tefa' artiklu tal-Malta Today bit-titlu "The power cuts were not caused by a heat wave, they were caused by a failure to plan". Huwa spjega li ma jagħmilx sens li l-gvern jitkellem fuq il-viżjoni 2050 jekk fl-istess waqt il-gvern qed idajjef u jżarma strutturi li għandhom jiggwidaw l-iżvilupp tal-pajjiż. Galdes spjega li minflok b'viżjoni l-gvern qed imexxi management by crisis. Fil-post huwa appella sabiex aktar minn qatt qabel isir pjanar serju konsistenti u b'viżjoni ċara il qudiem.